I veliki pozdrav svima ljudi moji, dobrodošli na ovaj video danas. Danas ćemo raditi drugi dio Q&A. Znači, odgovarat ćemo malo na pitanja. Pa eto, tu su mi pitanja na laptop. I idemo na prvo pitanje. Što misliš o Dinamitnom? Ne znam. Koju si pjesmu slušao prije 2 godine? Cajke. Kad će video sa Krotekom? Pa kad se nađemo, vjerovatno, ovaj vikend. Koliko treniraš nogomet? Nogomet treniram sad će za 18 dana, godinu dana. 18 dana, godinu dana. Da. Kako reagiraš na korisnika Krankenslera? Pa da mogu brisati sva pitanja koja je ikad postavio i sve odgovore. Vjerovatno. Koja ti je najdraža hrana? Lazanje? Hoćeš li raditi ali ne, to sam već odgovorila. Koje strane youtubere pratiš? KSI, Miniminter, Rob the Sure, PewDiePie. Mačka. Kom tu čapa? Come on! Sad ne znam, jer sam rekao Road to Shore, KSI, Miniminter i to. Pa, eto, zašto se lošu igrat sa meni života? Zato jer sam i ti friend. Koji ti je video na konto 10, kad ću giveaway? Pa moram napraviti neki account da napravim giveaway. Da. Za koji klub navijaš? Za Real Madrid i za Manchester United. Koje sve sportove? Volim sve sportove. Koja je bila tvoja reakcija kada je Hrvatska izgubila u polufinalu? Pa. Ajme meni, prebolna reakcija. Vodili smo onak, bili smo super, imali smo prek 6-7 razlike. I onda smo se izgubili i pobjedila nas je Slovenija, čuti to. Pa eto, to je bilo to što se tiče ovog videa. Ako vam se svidio, ostavite like, share, sub i vidimo se u sljedećem videu. Mačka, reci pozdrav! Evo, rekla je pozdrav.